تماشوانên hêja peywendiyên Tirkiye li gel Yekîtiya Ewropa daxwaza Tirkiyeya prosesekî pozîtîvtir, baştir gel li gel Yekîtiya Ewropa her wiha peyvendiya li gel Amerîka jî. Fethullah Elçî şrovekarî siyasî li Stûdyoya Kurdistan 24 mêvanê min e dembaşkekê Fethullah tu xêratî. Spas dike mala we serserê min serçavê min. Kek Fethullah min ji wir dest pê bikin niha li Tirkiye di medya Tirkiyede ji alî berpirsiyarên yekemîn ên Tirkiye ve daxuyan yên gelek pozîtîv. Beramberî Yekîtiya Ewropa têne dan atmosferek hewayek niha dibarê li Tirkiye wekî ku peywendî dê bikevin rewşekî asayî de. Nirxandina te li ser wê bigirim destpêkê de. Belê spas dikim beriya tiştî kek Cemal yani dewleta Tirkiye ev demekî dirêj e yani va dawiyê de ya rastî yani ji bo Yekîtiyan Ewropa gelek peyaman dişînin gelek gotina dibêjin ku me berê xwe daye Yekîtiyan Ewropa û em dewletekî wek Ewropa ne û bi vî şeklî gelek caran daxuyaniyan dide lê ya herî girîng ew e ku lazim e mirov di nav siyaseta devleta Türkiye û di navxweyê Tirkiyeyê gelek tiştan bîne berçavê xwe rewş bîne berçavê xwe devleta Tirkiye di van gotinê xwe de çi qas rast e û çi qasî ji dil e yani ev gelekî mühim e yani wextê ku mirov di nav devleta Tirkiye temaşe dike gelek pirsgirêkên devleta Tirkiyeyê navxweyî hene û lazim e ku devleta Tirkiye beriya her tiştî van pirsgirêkê xwe çareser bike çunku eger ku bixwaze bibe dewletekî ya Yekîtiya Ewropa bibe endamê Yekîtiya Ewropa lazim e şert û mercên wan bîne cih. Îro vega ve devleta Tirkiye yani çi qas ji amadeye ji bo wê ez divê yani gora nêrîna min fikra min ne amade yani van gotina dem deman dibêje lê lazim e ku bikirînên xwe de hin gavê baş biavêjin wextê wekî hûn jî dizanin li dewleta Tirkiye pirsgirêka Kurd ne hatiye çareserkirin wekî dinê gelek pirsgirêkene ew ne hatine çareserkirin yani îro vêga vê li Kurdistana Bakur li Tirkiye teqrîben 6 milyon Kurd dijîn îro vêga vê mafê wan nayên naskirin nayên qebûl kirin yani beriya her tiştî yani zimanê xwe nikarin biaxivin nikarin tu tiştî biêjin li hindama fikrî de li hindama gelek tiştan jî pêşiya we hatiye girtin lazim e dewleta Tirkiye û hikûmeta Tayyip Erdogan divan tiştan den van mijara de gavên baş biavêjin ku dewleta yani Yekîtiyan Ewropa jî vê qebûl bike û bi vî şeklî ha. Kek Fethullah niha gava ku ev proseya peyvendiyanê Tirkiye li gel Yekîtiya Ewropa em digirine destan ha berî demekî gelekî Kurd bû. Ji alî berpirsyarên Tirkiye ve Yekîtiya Ewropa wekî dijmin de hate binavkirin yani li raya giştiya Tirkiye'de seknek hate diyarkirin ku Yekîtiya Ewropa dijberiya Tirkiye dike Yekîtiya Ewropa pirsgirêkên Sunnî wekî pirsa Kurder dixe pêş pirsgirêkên ku li Tirkiye neyî Yekîtiya Ewropa derdixe pêş ji xwe Tirkiye ji hemî welatên Yekîtiya Ewropa demokratîktir e wisa anîne ziman gotinên gelek dijwar hemberî Macron li hemberî serokê Hollandayê li hember serok wezîrê Nemsayê li hember wezîra derve ya Swêdê hatin gotin yani ev çi babû ku hat demekê de wekî ku ev tiş qet nehatine kirin niha Tirkiye xwe wekî welatekî Ewropa dibîne berê xwe daye Ewropa dixwaze peyvendiyan deyne çi bû kekê Fethullah? Niha belê pirsyarekî gelek girîn bû niha dewleta Tirkiye yani lazim e em vê baş bibînin yani dewleta Tirkiye wextê ku car caran hin gotin dibêje wextê dikeve astengiyê berê xwe dide Ewropa wextê ku dikeve xweşiyê û rehetiyê pişta xwe dide Ewropa îro vêga vê wextê ku em rewşa Tirkiye dibînin ne bes pirsgirêka Kurtinê wextê ku em lê temaşe dikin lê mêze dikin rewşa aborî jî gelek xirab e yani ji aliyê demokrasiyê ve gelek xirab e ne bes mesela Kurdan tinê ji gelek cudahiyên di nav dewleta Tirkiye de dijî mafê we hemîd tên bin pêkirin îro vêga vê mixabin dewleta Tirkiye yani desthilatdariya hikûmeta Tayyip Erdogan siyaseta li dijî xwe qebûl nake yani ji bo çi îro vêga vê hîn jî dizanin li cîhanê jî taybet li Amerîka hilbijartin çêbû û bîstê vê mehê Joe Biden vê were ser kursî û ew jî ya rastî vê jî dibîne yani îro vêga vê Yekîtiya Ewropa jî li benda Joe Biden'in wextê ku Joe Biden hat ser kursî bi wî şeklî li hemberî dewleta Tirkiye'de
و هن گاف بین باوتن آن ناین آوتن او جی جبوی و چند دولت ترکیه جالیه که وجی جو بایدن و اکی باوی یا لگل کار بکه بشه خلا نزدیک ده دزانه و ناز دکن و یعنی دزانن که و وقتی که جو بایدن هات سر کرسی و هنک آستنگی و هنک کرینن خراب يعني در حق تركيا ده وبريارة بدش بوي وچ هر از بحثاوي كي بكم كيف الله انها دي بروسيا حل بشارتن عنده امريكي دي مدياتر ده بالتمامي بري برين تركيا دي دستي كم ده قوتنين هري دجوار هري خراب هم بري سروكي هل بشارتي امريكي جو بايدن كارانين قوتن قوش خميجي وخوون ذاكريه كسكي بعمري خو هودكاري بفكري نهاجي تيغوتن هر اخفتنا سرکوماری ترکیه روجا اینی گو کریده گوت کو دما ترامپ ده پیوندی ما نگله کی باش بنم هیویدا دارن دما بایدن ده پیوندی ما باش بی که فتولا یعنی تچاوا دبینه وان هلوستین کو او قاسی به نتنی 306 درجه 900 درجه تینه بله يعني نبز دولة تركيا تنه يعني إيرو فيغا في تكلية نافنتوي يعني تكلية دولة يل نجال هفدول سر أساس الرياليته سر أساس رياليزم دمشق يعني الدولة حميجي بر خود دن منفعته خو يعني منفعته وتشاوا بن نجور في بوزيشن دجوره إيرو وك وجه قوتي هيفين دولة تركيا هبيكو جارك دن يه كوماري دونالد ترامب ببا دستهلاتدار لباس به شکلی چنه بو و که موجود زانن دونالد ترامپ جی خو ناراضی کرد کو گو از قبول ناکم و یعنی هل بجارتن من ستاندیا و اثر کتمه و دولت ترکیه جی یعنی لی تماشا دکر لی میزه دکر کو چاو زانی چوینا دونالد ترامپ عسهیه و هاتنا جو بایدن جی بی عسهی و دستهلاتدار و ببا او ور سر حکمی لگور و جاردن پوزیسیون گوهارد يعني دولة تركيا دزانه کو جو بايدن وقتی کو به سر حکمی به سر کرسی و در حق ترکیه ده و گلک بریاره بستینه و ترکیه گلک جی بشدینه داکو هن گاوج عالی دموکراسی و با هر دوی چرچوی ده نها آخفتنا جیمز جفری هيا که فتولا بگومان جیمز جفری بالیوزی لترکیه کریه وکی دوسته که ترکیه جی ده ها تناس کرن جفری شان دریا امریکا جبوی سوریه بو دیپلمات کاره کی خودی ازمون داخویانیا خود دست نشاند که کو پیوندین ترکیه و امریکا ده استا خوی هری خراب یا 40 سالان دنه دما هاتنا جو بایدن جینه دمک روناهی جبو ترکیه بناف دکه نرخاندنا تل سر داخویانیا جيفري بگرم بله يعني اف هيا يعني دولة امريكا جالية ديمقراطية و پیش کتیه و جغيني مسألة برسكريك يعني دولة تركيا نافخوي وكو هنجو دزانن دولة تركيا اندام ناتوية و اف مسألة يعني مجارة اس 400 جلگل روسيا پیوندیه خورد کرن کل دجی ناتوية گاو آبد حرکت کرد او مطابقات از 400 قبول کرد اف بوینه دولت ناتو و سرانسر امریکا لدجی و بریاروانه و یعنی راستی جی هم جالیه یعنی تکلین یکتین اروپا و ترکیه و یعنی امریکا و ترکیه و لمساله ترکیه و جیران وان ده پوزیسیون ترکیه لمساله سوری از بجم لمساله عراق لمساله ارمنیا لمساله یونانا لگلک وان مساله ده ترکیه کتیه پوزیسیونه که گلک خراب جبوی و چنده يعني وك جفري قوتي راسته يعني بيوندين يعني تاكلين امريكا وتركيا قال لك خرابن وازدوي باوريه دما وهي خراب ترجي ببا كيكي فتولانها بابتكي قال لك جيرينج يقود في بروسيدا روداي هيا يكيتي اوروبا دلوتكي يا اخوي هري داويده يا سروكاتيه دست نشان كركم رژیما مافین مروف دینه رژیما مافین مروف یاگو یکیتی اوروپا دست نشان کری پاراستنا مافین مروف پاراستنا همی مافین رواین نتویانه بیکومانکو پرسا کرد ل مشارا کرد دوزا کرد حبومنا کرد ناسنامه کرد ل باکوری کورسانی ترکیه ده هجمارا یکم ریزا یکم ده دوی درباره دتیم جو بايدن ديمقراط سكن اخو برانبري
روشا مافی مروف دجی و ساتینه ناس کرن جو بایدن که سایتی کو مجارا کرد هری باشناست که گلو گریدای مجارا کرد ناسنامه کرد لترکیه دکارن هن پینگاوین پوزیتیف بیناویتن بله یعنی جو بایدن وکی وجه گوتی هی نبی دستلاتدار گلک یعنی گوتن نوی هنه کمروف دزانه دوست کردانه و کرداجی باش ناز دیگه تایبت تکیلی نوی و کردستان باشور جی به هفره گلک خورتن وکی اونجا دزانن جو بایدن اف گوتن گوتیه سروکی کردستان برز مسعود برزانی بلا دلی و راحت به تمن موی تیره بکه که ام هر دوجی کردستان که سر بخوا ببینن اف گوتنا جو بایدن به نوی هیویج بوی کردان چه دیگه و دوست کردانه جی لبس لازمه که ام بریا هر تشتی بریا امریکا و بریا دولت جهان ام بری خوا بدن خوا یعنی ام چی قاس آمادن جبوی گاوین باش یعنی کرد تمام کردستان باشور گل یعنی هنک آلوزی هنک پرسکریک دیده هنه لی وقتی که ام کردستان باکور میزه دیکن تماشا دیکن یکو لسر قدر کردان دا آخه و سیاست دمشینه لازمه که او بین جمع هفدو لگل هفدو و جبوی کردا چه لازمه چه پیوسته لازمه او وی بینن سر زمان یعنی ایرو وقتی لکو ام کردستان باکور میزه دیکن یعنی زمان کردی نای قبول کردن و زمانی که وکی ندیار لمجلس ترکیه ده وقتی که آخافتن چه دبت قبول کردن جغینی و تو داری تو جهی زمان کردی نایت ناس کردن نایت قبول کردن یعنی دولت ترکیه و گلک دولت دجیان در دورن ما یکو مافی کردان بن پید کن دبیجن ام مسلمانن اگر کو مسلمانن و لازمه کو ام وک یعنی اساس دین اسلام ام لگل هفدورینن و کرم بکن بلا بین عمل گور دین اسلام و مسئله چاره سر بکن و از قرآن پیروز دخوازم هنک تجد بیجم آیت بخوینم لآیت سوره روم آیت 22 و داره ده یعنی خودت عالی دبیجه که ما رنگ هوا یعنی رنگ هوا و زمان هوا و آیت خودت عالی دبیجتن یا دنیجی سوره حجرات لوی درجه درباز دبد دبیجه ای مروان دبیجه ما و جنکی و جمیرکی آفراند خلقاند و داکوهین هفدو ناز بکن هین تکلیال گل هفدو دانن و ما هون نتو قوم خلقاندن آفراندن یعنی اگر کو مسلمانن اوه قرآن پیروز دیاره اشکره بلا کرم بکن ام لسر و اساس وان کو اگر کو باورمندن بلا بین کرم بکن ام لسر و پرسکره که کرد چاره سر بکن وش غینی و اگر کو نه مسلمانن و گلک چت یعنی گردای و دینی به هورانینه اولی به هورانینه بلا بین وک دولت دموکراتیک وک دولت پیشکتی بلا بین ام لسر وان اساس پرسکره که کرد چاره سر بکن ایرو مخابن یعنی لکردستان باکور روش بروش بشوتن پیش داده چه و ایرو مخابن زاروکن کردان نکارن یدی کردی با آخون یعنی از یک مینا که بدم و من گلک درش کرد ببورن لباکور کردستان از لسوک دیگریام من دو کچک دیتن تمنه و 6-7 تقریبا تهبی من دید ترکی داخلن اجلوان ساکنه من کیف خوش ورانی مگو هینج کی درینه گو ام شرنخ نه یعنی ناوند شرنخ مگو هون کردن هون ترکن گو ام ترکن مگو هینچ ما کردی نا آخون گو ام زمان ترکی داخلن ام پیشکتینه ام مدنینه گلو یه اف هشمندی کرید سر وان زاروکا ده کینه لازمه که ام وان بنیرن و ام بریا هر تشتی یعنی وقتی که ام دبیجن پارتیین کردستان باکور سیاست دکن دکارن جبوی قدس جبوی قدسه 100,000 کسا بینن جمع هفدو و میتینگا بکن و وقتی دنه جبوی یک گلان جبوی یک تیان گلان دکارن گله کسا بینن جمع هف بلا جبوی زمان کردیش گله کسا بینن جمع هفدو کد و ام هشمندیا زمان پیش بخ ملیز باز بوده فتوله چیش رو بگاری سیاسی کد